کەسێکی ji gundewere Qamişlo bi navê Esad Hesen Şêbanî bû wezîrê derve Sûrî. Erebe mihelmiye hîn nizanim bi rastî. Ez gelekî pêk hetim şopand kav kiye çi ye lê gelek yani li ku derê ji dayîk bûye sedî sed nayê zanîn lê li gundekî li Qamişlo ji dayîk bûye piştre çûye Şamê li Şamê mezin bûye. Bi xwe ji eşîreta Şêbanî ye tiştekî zêde li ser nayê zanîn weke Abu Zêd el-Attar tê naskirin, navekî wî yê din hebûye, ew jî Husam el-Şafî bûye, her wiha bi navê Abu Ayşe el-Kurdî jî hatiye naskirin. Yani nava Heyet Tehrîr Şam da kesekî gelekî mezin bûye. Serokê desteya siyasî ya Heyet Tehrîr Şam heteşê ye, ew bi xwe li gel Ehmed Şerع ya jî Abu Muhammed Colanî yek ji damezrênerên heteşê bûye, demeke dirê jî li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye maye. سروک جبهه شامی جی عزام غریبه او جی بویه پارێزگار حلب بویه محافظه حلب او جی ادلبه دایک بویه لویجی الباکور کردستان لزانینگاه بینگولی خواندیه لی اف دیمنه کول پشت من دبینن اف احمد یعنی جی چد بیجن احمد حسن شیبانی اسعد حسن شیبانی وزیر دروای سوریه نویه کیه تو اجوار بیجم اف کیه او د سال 1987 دا لقامشلو گندوار قامشلو جدایک بویه سال 2009 لشامه بشه ویژه انگلیزی خواندیه ادبیات انگلیزی تمام کریه سال 2022 لباکور کردستان ویژیل بینگول زانستین سیاسی تمام کریه سال 2012 اندام کمیته راگهاندن هتشه بویه لناوا حکومت انقاذ لادلبه سروک ریببری کاروبار سیاسی بو سال 2017 دوسیایا پیوندی درو یا هتشه ورگرد و ایرو بو وزیر دروی سوری هيئة تحرير الشام هتشي نافاروكا جيفينا أحمد شرع لقل شاندا أمريكي أشكركرو داخويانية كدا لقورا وي داخويانية أليكار أمريكا سوز دايا حكومتا نو يا شامي كود چارة سكرنا برسكري كو دوسيا مزنده ببا أليكارية هتشي بك يك جوان دوسيان چارة نويسا هريمين ريبابريا خسر ياد بن كنترولا کردان داید بن کنترل حسد داید اف ناوروکا جوینا هتشه لگل حکومت امریکا یعنی لگل شاندا امریکی کو چوبونه شامی لگل برپرسین بلندین هتشه جویانه لگل احمد شرع جویانه ده درباره و جوینه ده هتشه داخویانی ده و داخویانی هل سر اکرانین روداو دبینن Türkiye de derbarê YPG hesede û Kurdên Rojavayê Kurdistanê de gelekî ji Amerîka û ji Ewropa dûr e. Yani çawa dûr e. Mesela Türkiye YPG û hesedê terorîst bîne. Lê Amerîka û Ewropa YPG û hesedê terorîst nabînin. Amerîka hûn dizanin hevpeymanê serekeye ji bo hesedê û YPG li Rojavayê Kurdistanê û li Bakurê Rojhilatê Sûrî. Fidan, Hakan Fidan ji Annalena Baerbock وزیر درویا آلمانی را گفت. دوی مافی همو پیکاتیان لسوریه به پاراستن لی PKK YPG و هسته نونرتیا کردین سوریه ناکن و اوره نادن PKK YPG و داعشی دخناف جروشا سوریه ورکن. دوی PKK و YPG چکان دینن و نمینن یعنی حل ببن. تشتکی دند بیجه وزیر درویا آلمانیا آنالینا بیربورگ. د جوینا لگل وزیر دروای ترکیه حکام فیدان دا اشیاری دا ترکیه گوت دوی د سوریا نودا مافین کردان پاراستی بن و اولکاریا کردان جبو پیش روژا سوری گلکی گرینگه نابه او وزیر دروای آلمانیا دبیجه نابه کرد راستی ایرشان ورن Baerbock diyar kir ku bi hezaran Kurd li min bicû navçeyên din ji ber tundûtujiyê koçber bûne
وان دوباره کر که نابه یعنی آلمانیا دبیجه نابه ایرش جاره کدن بچن سر کردان. وزیر دربه آلمانیای لانقره پایتخت ترکیه روجاوای کردستانی و حسده جمجارین دا آجاندای ویدنه لیج شوازی پیشوازی کرنه دیاره کو نیرین برلین و انقره لسروی مجاره جهف جودانه پشتی جوینا لگل وزیر دربه و سروکی استخبارات ترکیه جی برواجی جاران دا خویانیه که هف بشی چاپمنی نهاد ساز کرن بیربوک لبالیوسخانه ولاتی خوش مدیای را آخوی و تکزی لسر اولهی کردین روجاوای کردستانی کر. Die Sicherheit, gerade auch von Kurdinnen und Kurden, ist essentiell. اولهی به تایبەتی بۆ کوردان و بۆ سوبەڕۆژێکە ئازاد و ئاراما سووریەیە گرینگە. هەروەها جیە کێفخۆشیە بوو و وەزیرە دەربەیە تیرکێ وهات فکرە. ئەف جی سەدەمەکە دنە و من ئیرۆ بزەلالی ڕاگەهاند نابە بەرژەوەندیە منیên هەڤبەش ji ber aloziyên li gel Kurdan li Sûriyê bixirmetirsiye. Eine Eskalation mit den Kurden in Syrien gefährdet werden. Hakan Fidanji درباره جوینالی گل هفتایا خویا آلمان ده تو داخویانیک ندا چاپمنیه لیل گوری چافغانیین وزارت درویا ترکیه فیدان ده جوینه ده جبیر بوکره گوتیه دوی مافه همو پیکاتین لسوریه بین پاراستن لی نیرینا کود بیجه پکگه یه پگه نونرتیا کردین سوریه دیگه شاشه ام به تو آوای رینادن پکگه یه پگه و داعش شربشا سوریه سوده ببیننو مرجکو یه پگه و پکگه چکان دینه و فهل وشینه یکی تیاخا سوریه و سروریاوی پکگه و یه پگه جی دنافده به پاقش کرنا همو ریخستنین تروریت پاراستن ام لبندینه همو هفیمانین ما ریزی لنگرانین اولهیین ترکیه بگرن. جوینا وزیرین دروین آلمانیا و ترکیه ده دمکی ده یکو سرو کماری ترکیه رجب تایپ اردوان روژا اینه ده وگراج مصری ده سینیالا اپراسیونه که نو داو گوت ام ده نشان بدن که دماوی که هاتیه ریخستنین تروریین لسوریه بین جناف برن. لگوری بشک جدیمنین هاتنه بلاف کرنجی ارتشا ترکیه شوابوری لنافچه پرسوسیا رحایه هجماره که زیده تانک توپ و هزینخواه و گوهاستنه سرسینوره کوبانه فردی ساق روداو وانا اگه تانک سرن تانک